tuvuge ngo zitangiye kubyara amahari. Tuvuge ngo leta zimwe za Amerika yahigaga none iyi janja itangiye kwitwa nayo ihigwa. Iran irabasetse cyane. Isetse leta zimwe za Amerika bitewe n'uburyo UAE yitwaye muri kino gihe. Ikibazo cy'amavuta akari ikibazo gabasha. Olinga ati ubyange cyangwa se uzemereye Iran icyo yavuze ngo nicyo kigomba kuba, nta ugomba kugihagarika. Nimba Iran bayihombeje ni gute Amerika yo yakunguka? Ni gute abandi bafata inkorwa bose bahita zimwe za Amerika bakunguka? Kandi kankubwire ngo wa mugani w'umusaza wabwiye abana be abahungu batatu ati nimwishyira hamwe muzatsindi abantu benshi ariko nimutandukana muzavunagurika. Karabaye none mu buryo bweruye kubijyanye n'abanyembaraga mu gucuruza petroli mu isi. OPEC ishyizwe hasi irasenyutse. Mu kigobe birazambye ku bucuruzi bwa petroli, ibyo benshi batatekerezaga. Buryo umuhora wa Hormuz ubwawo wari ikibazo ariko gikomeje kwikuba inshuro nyinshi. Utazi sendika z'abakozi, utazi sendika z'abacuruzi cyangwa se ingaga z'abacuruzi, niwe utamenya ingaruka zigiye guterwa n'iki gikorwa gikozwe na UAE, aho Iran yitegereje kavuga ati kumbe namwe murangije kubona mwibonera neza ko leta zimwe za Amerika zabashukaga, mutangiye gutera iyo dutera, mutangiye gutera iyo Amerika idakunda. Welcome back, murakaza neza bagabo, murakaza neza ba brothers, cyangwa se abavandimwe bacu b'abasuni. N'ubundi ni iki cyari gitegerejwe. Leta zimwe za Amerika igomba gusobanukirwa neza na kano karere. Ubwo nimba Amerika iraza kuzumva n'ibitarabyumva simbizi. Ibihano bisa bya Amerika kuri Iran, amafaranga Iran no kuyafatira ikintu baraza gukorara. None mu buryo butunguranye ko bisobanuye neza uburyo amafaranga ya leta Iran ngo agomba kuyafatira biturutse ku muhora wa Hormuz, ako leta zimwe za Amerika zikanabikora ku rwego rwo gutuma bazahura ubukungu bwabo. Ndavuga kujyanye na petrol yo mu Burasirazuba bwo hagati ituruka muri Iran ifite aho yerekeye blockade leta zimwe za Amerika bayifate bayijyane wabo muri Etazini. Ariko si Donald Trump ngo ntiyatubeshye avuga ngo bafite petrol nyinshi ahubwo isi yose igomba kubasaba. Ubwo niba bashaka gufatira ya leta Iran, bashaka guhombya leta Iran ariko ngo batera imbere, ntakaba ari agatego ku buryo budasanzwe. Nge nawe hari wenda ntawamenya, gusa turaza kumenya neza ivyari byo. Si ibyo gusa, mu buryo butunguranye nanone Iran yatangiye icyo twakita nko gutata Starlink. Amerika yisanze mu mutego spy. Uti gute? Iran yarabwiye iti iyo uri umunyembaraga uri umunyembaraga. Yabwiye iti iyo utazi ubwenge ushima ubwawe. Bagiye gukurikirana intambuko yose y'ibikoresho bya Leta Zunze za Amerika, ikoranabuhanga rya Leta Zunze za Amerika, n'irekanyamakuru rya Leta Zunze za Amerika. Ubundi internet ya Starlink nimwe muri za internet ngo zizwiho cyane kuba zibika amakuru y'ibanga. Nimba Iran itangiye kubinjirana rero, tayari ugatangiye kugera mu mbere indani aho Donald Trump aryama, kuko ibyo atigeze atekereza aribyo giye kuba. Iran igenda ishyira ku karubanda amakuru yabo kandi yakoresha mu kubinjirira. Ubu butasi bwa leta Iran ntabwo busazwe. Ndaza kwikubwira nawe ubwawe uratungurwa n'iki gikorwa cya Iran, ariko Iran yabigenje itera kugira ngo ikurikirane kamwe ku kandi kuri Leta Zimwe za Amerika. Mama turabimenya. Sibyo gusa, ndaza kukubwira ahubwo iki nawe kiragutungura. Donald Trump yakiriye umwami w'Ubwongereza King Charles n'umugore we. Ago Donald Trump yashimiye umwami wa UK ndetse aza no kongera kugaruka ku ntambara ya Iran. Avuga ko Charles yanamubwiye neza ko ibyo gukora muri Iran ngarivyo, nubwo bamwe bazi neza ko Minisitiri w'Intebe wa England cyangwa Ubwongereza UK yitwa Keir Starmer yagaragaje ko nta n'Ubwongereza bwakijya burana Leta Zunze za Amerika muri intambara, aho ndetse igihugu cy'Ubwongereza cyamaganye bikomeye ibikorwa za Leta Zunze za Amerika muri Burasirazuba hagati, ndetse Ubwongereza bukanga kwinjira muri aya matati cyangwa se muri intambara. Hari mu musangiro i Washington DC muri White House. Reka nze byose mbisobanure kamwe ku kandi, mubwo ibirimo kuvugwa nta kimwe kize ku ruhande, nawe uramenye ibiri imbere, ibirimo kuba ndetse n'igishobora kubivamo. Mwese mbaye ikaze. Nizo izakomeje gutungurana cyane muri uyu munsi, ni ibikorwa biremereye bikomeje kubera muri Burasirazuba bwo hagati. Tuzimbikemo ukurikiranye uko intambara imaze iminsi ibera muri Burasirazuba bwo hagati. Iran ihanganye na Leta Zunze za Amerika n'uburyo ibihugu bitandukanye by'inshuti za Leta Zunze za Amerika mu kigobe birimo na UAE, United Arab Emirates, byagiye byitwara mu rugamba rwamaze iminsi 40,
aho vyabaye bamwe mu bafatanyabikorwa ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyo twakwita guhagarika ibisasu byavaga muri Iran biza kwibasira ibintu vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigobe. Nta wari uzi ko isaha nk'ingiyi yagera hakaboneka impinduka zituka kuri ivyo bihugu byafatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uburyo bwivana mu cyo twakwita ihuriro ryari ingenzi cyane ku bucuruzi bwa petrol, bisa naho batari kumvikana ku bijyanye n'ibigomba gukorwa, kandi byose gatwererwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibibazo bikomeye mu kigobe cy'inyanja birushijeho kwiyongera nyuma y'aho umudepite muri Iran atangiye kwihanangiriza bikomeye Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibyaje gutuma Abu Dhabi nayo itangira gukora igenzura. Ali Kriziane numwe mu bagize icyo twakita komite ikomeye y'umutekano w'igihugu muri Iran, yari yashinje ku mugaragaro UAE ibirego bikomeye ku bijyanye n'aho ihagaze muri iki gihe cy'ibibazo. Kriziane yavuze ko United Arab Emirates cyangwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu barimo kwitegura gushyigikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara iyo ari yo yose ishobora kubaho mu gihe kizaza. Avuga ko Abu Dhabi ishobora gufasha Washington mu ibanga mu gihe imirwano yaba yongeye kubura. Yakomeje avuga ko Abu Dhabi ishobora kugira uruhare runini mu gikorwa cyose cya gisirikare gishya cyakibasira Iran, haba mu gutanga ibikoresho cyangwa se gushyigikira ibikorwa bya Amerika bivuye ku butaka bwayo. Mu ijambo rye rikomeye cyane, Kriziane yaburiye ko UAE izigishwa isomo niramuka ihisemo gushyigikira Washington mu ntambara iyo ari yo yose izatera kuri Tehran. Ibi yavuze bije mu gihe nanone hari umwuka mubi watewe n'ibikorwa vya gisirikare vya Amerika biherutse gukorwa ndetse n'igitutu gishya cy'ubukungu kuri Iran, harimo n'ibihano n'inzitizi zo mu mazi blockade. Abatetsi ba Iran bakomeje kugaragaza impungenge ku bihugu zo mu kigobe cy'inyanja, cyane cyane n'abanyaburayi bakora nk'abafatanyabikorwa bacecetse mu bikorwa vya gisirikare vya Amerika, bashinja ibyo bihugu ko zongera cyangwa se koroshya igitutu cya Amerika kuri Tehran. Kugeza ubu UAE ntabwo irasubiza ku mugaragaro ibirego vya Kriziane ndetse ntirahamya ko hari uruhare mu migambi ishobora gutera inkunga ibikorwa vya gisirikare vya Amerika. Abasesenguzi bavuga ko amagambo y'umudepite agaragaza ubwoba bwinshi bw'uko akarere kazaba gahanganye na Iran, aho gusinginzi z'Abarabu ngo biri hafi y'inkambi iza Washington. Ibi byose bibaye muri iki gihe nyuma y'intambara yatangiye tariki 28. Gusa ariko nanone bibaye mu gihe nanone tariki 28 n'ubundi Mata, UAE yatunguye amasoko mpuzamahanga ya petrol ubwo yatangazaga ko igiye kuva muri OPEC ndetse na OPSI, hamwe n'ingaruka zikomeye nyinshi zifitanye isano no kwivana muri ibi bikorwa, ariko akavuga ko bitewe nanone n'ingaruka zatewe n'intambara ya Iran ndetse no guhindura imibare y'umutekano mu kigobe. UAE yemeje ko izava muri aya matsinda yombi mu kwezi gutaha, ikazasoza hafi imyaka 60 y'ubufatanye bukomeye mu gukoresha petrol. Buretse utabyumvishe neza ntiwamenya ibyo ari byo, bigusaba gukurura agatebe gatoya maze ubundi nkaye gusobanurira. Aya mahuriro acuruza petrol cyangwa se ubufatanye mu gucuruza petrol burimo ibihugu bikomeye ngo tugiye kuzatubireba imbere, ariko bishingiye cyane cyane mu koroshya kugeza ku isoko mpuzamahanga petrol ku giciro cyemeranijweho, ku buryo nk'ibihugu nyine bivamwo petrol nyinshi byemeranya ku giciro, ku buryo abandi nkamwe mubona petrol mu buryo bworoshye kandi ndihendutse, buri wese adashyize igiciro cye ukwe. Icyo nicyo kivuzwe cyangwa se uwo ni umumaro w'aya mahuriro. Wanabimenya wenda uhereye ku masoko matoya. Ihuriro ry'abacuruzi akenshi rigena igiciro mu buryo bwo kubona ibicuruzwa n'uburyo bwo kubitwara. Kuva rero muri iryo huriro ntabwo ari utuntu tworoshye, ntabwo ari akantu koroshye. Abayobozi bavuze ko iki cyemezo kigamije kwemerera abantu kwihuta mu guhazamuka ry'ingufu ku isi mu gihe kirekire. Muri make buri wese akore kubwe. Iyi ntambwe ije mu gihe hari itandukaniro riri hagati ya UAE na Arabia Saudite ku bijyanye na politike n'ingamba zo gukora ibicuruzwa. Izi mvuru zishingiye ku kutumvikana gukomeye mu z'ubukungu nanone na politike, harimo n'ibitekerezo bitandukanye ku matsimbirane yo mu karere nka Yemen ndetse n'ibindi bihugu. Itangazo rya Abu Dhabi ryavuzwe kandi ryagaragaje neza impamvu bahisemo gukora batyo, bagaragaza uruhande bahagazeho n'impamvu bagiye kugenda muri ubwo buryo, bagaragaza impamvu abantu bagomba kutitega UAE ku bucuruzi mpuzamahanga bw'iyi petrol cyangwa se bw'amavuta bitewe n'impamvu nyinshi. Abu Dhabi dore itangazo bashyize hanze, UAE ikaba yivanye muri no huriro ndetse n'impamvu yabyo nyamukuru. Abu Dhabi mu gusobanura yagize iti: umuryango w'ibihugu by'Abarabu uyu munsi watangaje icyemezo cyawo
cyo kuva mu muryango w'ibihugu bicuruza peteroli OPEC na OPEC Plus guhera ku ya mbere Gicurasi umwaka wa 2026. Ihuriro rikomeza rigaragaza impamvu yo kuva muri cyangwa se iki gihugu kivuga ko kivuye muri iri huriro kuri ubu buryo. Bati iki cyemezo kigaragaza icyerekezo cy'igihe kirekire cy'ubukungu n'ingamba za UAE cyangwa se Leta Zunze z'Abarabu ndetse n'imiterere y'ingufu ihinduka, harimo n'ishoramari ryihuse kubyaza umusaruro ingufu mu gihugu. UAE ikomeza isobanura iti kandi ishimangira umuhate wayo wo kugira uruhare rugaragara rwizewe kandi rureba imbere mu masoko mpuzamahanga y'ingufu. Iki cyemezo gikurikirana none icyo UAE yise isuzuma ryimbitse rya politiki y'umusaruro ya UAE n'ubushobozi bwayo bw'ubu ngubu n'ubw'ejo hazaza kandi rishingiye ku nyungu zacu z'igihugu. Iti n'umuhate wacu wo gutanga umusanzu mu buryo bunoze mu guhaza ibyifuzo by'ingenzi by'isoko, inshingano z'ububasha mu gihe gishya cy'ingufu. UAE igaragaza neza cyane ko ibyo bari gushyiramo imbaraga ari gutuma batanga umusanzu wabo, batanga umusada wabo mu gukora urundi rukurikirane cyangwa se urundi ruhererekane rushya rw'ingufu, petrol na gaze ndetse na essence ku buryo budateje ikibazo. Buretse gato, ninde wungukira muri iri huriro? Ni ikibazo wakibaza nanjye nkibaza. Ubundi huriro ni iry'abande ku buryo UAE ifashe icyemezo cyo kurivamo? UAE cyangwa se Leta Zunze z'Abarabu ubundi bafatwa nk'inshuti z'imena za Leta Zunze za Amerika bo na Qatar kurusha ibindi bihugu byo muri kara karere, nubwo Saudi Arabia, Bahrain na Kuwait niyo ivuga ko ikorana na Leta Zunze za Amerika, ariko ibihugu bibiri by'imbere birenze ibindi byose. Urebye itsinda rya OPEC ni itsinda ry'amavuta y'ingenzi cyangwa se ni itsinda ry'ingenzi rikora ibijyanye no kohereza amavuta mu isi. Iri tsinda ryiganjemo uburasirazuba bwo hagati ndetse n'igice gito cya Afurika. Hanyuma iri huriro nanone rigizwe n'abanyamuryango b'ingenzi ari bo Arabia Saudite, Iran, Iraq na Kuwait. Ndagira ngo witegereze abanyamuryango bitwa kara b'ingenzi muri OPEC ni Arabia Saudite, Iran, Iraq na Kuwait. Ongera witegereze neza ayo mazina. Ayo mazina uko arane uvanyemo abiri hasigara Kuwait na Arabia Saudite, inshuti za Leta Zunze za Amerika. Ariko Saudi Arabia cyangwa Arabia Saudite hari uburyo yo yita cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi bwa mavuta muri kara karere ku buryo bitabangamira Iran. Nimo bizibuka neza mu gihe cy'intambara Arabia Saudite nubwo agiye yibasirwa, hari ubwo rimwe na rimwe yagiye bwariko Leta Zunze za Amerika zikuri guhagarika intambara, bitandukanye na UAE ndetse na Qatar. Iran, Iraq ni ibihugu by'ubusanzwe navuga ko bikorana biri hamwe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nubwo muri Iraq harimo abanyamerika, ariko imitekerereze y'abanya-Iraq binyuze muri Islamic Resistance n'abanya-Iran bumvikana ku buryo bw'imikorere. Ariko nk'igihugu cya UAE, Saudi Arabia, Kuwait bo bemera kumvikana na Iran iyo uburyo bw'imikoranire nta kibazo kibirimo. Mu bandi abanyamuryango ba Afurika baba muri uyu muryango wa OPEC twabaramo nka Nigeria, Algeria ndetse na Libya. Nibyo bihugu bibarirwa muri OPEC: Nigeria, Algeria ndetse na Libya. Hanyuma muri uyu muryango nanone wa OPEC harimo n'ibindi bihugu nka Venezuela, Congo, ubwo ndavuga Congo Brazzaville ndetse na Gabon. Ibyo nabyo bibarirwa muri uyu muryango wa OPEC. Hanyuma ariko iri tsinda nanone igenzura igice kinini cy'itangwa rya petroli ku isi. Ubu narebye neza aho petroli inyura itutse muri Asia hagati inyuma mu kigo cya Perse. Ariko si gusa, ahubwo hari indi huriro ryiswe OPEC cyangwa se OPEC Plus. Abanyamuryango ba OPEC Plus n'abatara OPEC baragaragazwa ahangaha. Barimo ibihugu bitandukanye bayobowe na Arabia Saudite ndetse n'Uburusiya muri OPEC Plus nk'abakizigenza mu gutunganya amavuta. Arabia Saudite n'Uburusiya nibo bakibamba ahangaha. Uburusiya na Iran n'Ubushinwa, Saudi Arabia harimo akantu gusa. Ariko si byo gusa, harimo n'abatunganya aya mavuta kuri runo ruhande bafatwa nanone nk'abatunganya menshi, bari mu Burusiya, Kazakhstan ikora kuri Caraïbes ndetse na Mexico.
hanyuma hakabaho n'igihugu n'ibindi bihugu cyangwa se abandi baza muri uyu muryango wa OPEC Plus nka Azerbaijan nayo iri muri Caraïbe, Bahrain ariko na Oman. Ibi ni ibihugu biri mu kigo cya Oman, ariko Bahrain ikaboneka muri OPEC, no baboneka muri OPEC Plus. Hanyuma menye ibi, iri shyirahamwe rinafitwemo n'ibindi bihugu cyangwa se hari ibindi bihugu byungukira muri OPEC birimo Malaysia, Brunei, Sudan y'Amajyepfo na Sudan Khartoum y'Amajyaruguru. Ibihugu nabyo bikabyungukiye cyane cyane muri umuryango wa OPEC ku buryo baba bifuza cyane ko uyu muryango wakomeza ugakomera. Kuvanwamo kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu hari ikintu gikomeye cyane bivuze, ndetse biteye n'igihombo gikomeye cyane kuri abanyamuryango benshi batandukanye aho biyemeza gukorera hamwe. Mu gihe igihugu nka UAE kivuyemo, hari byinshi wavuga ngo bihita bihagarara, nyamara byari byitezwe kuba byatanga umusaruro ibihugu byose bihuriye hamwe muri uyu muryango cyangwa se muri imiryango yombi. Nimba Saudi Arabia ivuye mu gihe Iran yari maze iminsi UAE mu gihe yari maze iminsi nanone ishinjwa na Iran kuba bari mu bijyanye n'umupango wo gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubangamira igihugu cya Iran, hari ibintu ugomba gutekereza. Ku munsi w'ejo hari ibyo twakubwiye nimba uzibuka, twakubwiye ko Iran yatangiye guca muri humye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishingikirije kuri aya masezerano ya OPEC. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zapfuye kuva muri aya masezerano, ni ubusabe bwa Trump. Uti gute? Amato ya Iran ubundi kuva ku byambu za Iran cyangwa se amato y'abanyamahanga agiye kurangura muri Iran, kuva ku byambu za Iran agatambuka akagera mu nzira igomba kwerekeza mu nyanja mpuzamahanga, mazi mpuzamahanga, ubwo ni kunyura mu kigo cya Perse bagaca mu muhora Hormuz. Ayo namwe andashobora guturuka mu nyanja cyangwa se mu kigo cya Oman akava ku byambu za Iran haruguru y'inyanja ikoze kuri Oman, hanyuma ayo mata akamanuka agafungura inzira yerekeza mu nyanja y'Abahinde cyangwa se akamanuka mu kigo cya Aden nkuko nyene bisanzwe bikorwa. Ubu bwato rero bwagiye bwibasirwa inshuro nyinshi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko kumenya ko ubwo bwato buturutse ku byambu za Iran. Gusa Iran isanga ifitanye amasezerano n'ibi bihugu birimo Saudi Arabia, birimo Qatar, birimo Oman, birimo Bahrain, Azerbaijan, bikabamo n'ibindi bihugu bitandukanye na cya gihugu nkubwiye UAE, United Arab Emirates. Ngaho kujijishiriza kwa Iran kwari kuri niho bahitaga barira mu mibare Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwato bwagurukaga ku byambu za Iran aho kugira ngo itefata inzira bumanuke bunyure ku burinzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagafata inzira bukerekeza ku byambu by'ibihugu bafatanije mu gucuruza amavuta. Hanyuma ubwo bwato bukahava noneho bwitwa ko butavuye ku byambu za Iran, ariko bwaje bupakiye buvuye ku byambu bya Iran. Muri make nkuko wapakira wari ugiye guca ku mupaka wa Kagitumba uva muri Uganda, ukabanza wagera ku mupaka wo ku gihugu cya Tanzania Rusumo, ukongera ugafataho wenda flag cyangwa se bendera, ukongera ukagata, ukongera ukamanuka ukagenda ukanya ku mupaka ugombaga kunyura. Bikavuga yuko ubwo bwato butavuye mu gace runaka buvuye kuri Rusumo, ariko butavuye Rusumo kuko bwavuye muri ako gace mudashaka bugajya Rusumo ukabona kongera kugaruka. Uko niko Iran yarimo gukwepea ubuhagarikizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagacuruza petroli yabo. Rero mu gihe UAE ivuye muri aya masezerano, uyu ni umurezi agiye gutangira kugaragaza neza ko ubwo bucuruzi buteye gukorwa mu buryo bwa nyabwo. Agiye kujya atunga gatoki ukurikije ahantu Saudi Arabia iri, gakuriza ahantu UAE iherereye. UAE cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziri hafi y'umuhora Hormuz, kuko uva muri UAE ukajya hagati hirya gato bw'in Qatar ukabona nakoza kuri Oman. Aha rero bisa naho igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yiye kujya kibera imbogamizi ubucuruzi bwose buza muri ubwo buryo, bakajya batungira gatoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo nzimba byumvise, ni nkaho ari umugenzuzi ugiye kugenzura abo bakoranaga ngo barebe amakosa bakora bagiye babarega kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe mbere bakiri muri umuryango ntago byari gukunda ko barega ihuriro ryose bakorana, ariko kuba barivuyemo mu bigori ugiye gutangira kugendaho ndetse no kuribangamira. Iki ni cyo UAE ikoze, ariyo mpamvu Iran ivuga ngo mwebwe muri abagome, UAE muri abagome, ndetse mwiyemeje gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kubangamira akarere kose muri rusange, ngo ari no mushaki bwo gukora intambara kuri Iran bafatanije n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ngo makuru yose Iran irayafite, ngo ariko munsi UAE yafatanije na Leta Zunze za Amerika mu kurasa kuri Iran. UAE iri imbere kuko izahura n'ishyano rikomeye batigeze batekereza n'umunsi wa rimwe, nubwo iri tangazo basohoye rigaragaza impamvu ngo yabo bagaragaza ko atari ikindi kintu kibiteka ari ubushake bwabo bubateye kuva muri uyu muryango wa OPEC. UAE ngiramenye neza cyane ko igihugu cya Iran kitazihanganira ubugambanyi, kitazihanganira agasuzuguro, kitazihanganira ikintu icyo ari cyo cyose cyabangamira inyungu z'igihe kirekire za Iran. Benshi bati noneho ibintu bigiye kuba bibi cyane mu burasirazuba hagati. Reka ibyo nse nk'ubivuyeho gatoya, ngaruke kuri aya makuru ajyanye n'ubutasi bw'igihugu cya Iran, aho Iran yatangiye gutata bikomeye. Umuyoboro wihishe w'abatasi muri Iran, itumanaho rihishe hamwe n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe internet ya satellite kiri mu byambere mu bikora ubwo buryo se bikora iyo service Starlink. Iran ivuga ko yashenye igikorwa cy'ubutasi cyavugwaga mu kohereza amakuru y'ibanga hanze y'imipaka yayo. Ibi bikaba byazamuye impungenge nshya ku kwivanga kw'amahanga. Mu gikorwa cyo gushakisha amakuru menshi, polisi ya Iran yataye muri yombi abantu benshi bashinzwe ubutasi. Bivuga ko bakoresha ibikoresho bya Starlink mu kohereza amakuru y'ibanga ku nzego z'ubutasi hanze y'igihugu, nk'uko raporo ya Al Jazeera ibivuga. Kimwe mu byafashwe bivugwa ko cyabereye mu karere ka Yusuf Abad muri Tehran, aho abakekwaho icyaha bakodesheje inzu bakahinduramo icyo abayobozi bavuga ko ari ahantu ho gukorera ibikorwa by'ubutasi. Abategetsi bavuga ko itsinda ryakoresheje ibikoresho by'itumanaho bigezweho harimo na internet ya satellite kugira ngo ryohereze amakuru n'amashusho ku buryo bise imiyoboro y'iterabwoba ya iyo bise ngo imiyoboro y'ikibi, cyangwa se ababi bakomeje guhabwa icyo bakeneye nk'amakuru, babyise ngo hostile networks abroad. Mu kindi kibazo, polisi yo muri Iraq mu mujyi wa Tehran muri Eastern hafi y'umujyi wa Shirazi bivuga ko bateye muri yombi undi muntu. Bavuze ko ukekwaho icyaha yari arimo gusangiza ubutumwa, amafoto na video zo mu gace bitaga Ankotal. Bivuga ko yakoranaga n'amashyirahamwe y'amahanga afitanye isano na Leta Zunze za Amerika. Ukoresha systeme za internet za satellite nka Starlink yakorewe muri Leta Zunze za Amerika ari ingenzi cyane mu gihe cy'intambara hagati ya Iran na Amerika. Impamvu nuko internet nta mushobora kuyica. Urabona izi internet zanyu ngo MTN yigaragambije nkabona internet, Airtel cyangwa se andi masosiyete runaka. Starlink yose ikikora ni internet iva direct kuri satellite kakuzaho, yayigoye cyane kwigenza cyangwa se kuyihagarika. Bitandukanye n'imiyoboro isanzwe rero, izi systeme zishobora kunyura mu bikorwa remezo byo mu gace, bigatuma bigorana cyane kuzikurikirana no kuzigenzura, cyane cyane mu nzego z'amakuru zigenzurwa neza. Abategetsi ba Iran bamaze igihe kinini baburira mu buryo bita ibikorwa bishyigikiwe n'amahanga byo guhungabanya umutekano w'igihugu, bakunze gushinja abantu bo hanze gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga n'imiyoboro y'itumanaho kugira ngo bakusanye amakuru y'ubutasi no kugira uruhare mu bibazo by'imbere mu gihugu. Ihagarikwa riheruka rigaragaza impungenge zikomeje kwiyongera ku buryo ikoranabuhanga risa rikoreshwa mu bikorwa by'ubutasi bigezweho, bigaca ukubiri n'aho itumanaho rigenzurwa n'umutekano w'igihugu bihurira. Kubera ko umwuka mubi ukomeje kwiyongera, abateye muri yombi nk'uko abakurikiranira hafi babivuga, bigaragaza ko ubutumwa busobanutse Iran iri gutanga. Kugeza ubu Iran ivuga ko igenzura buri muntu wese waba ari intasi. Kugenza amakuru ubu ni urubuga rw'ingenzi rw'intambara, kandi muri kino gihe cy'ikoranabuhanga rya internet na rya satellite n'itumanaho mpuzamahanga, iyo ntambara irarushaho kugorana cyane bitewe n'uko yinjiye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Buri wese agomba kureba ku ngenzi akamwinjirira, ku buryo none bishobora kurangiza ibaye ikibazo buri wese atigeze atekereza, gishobora kuvamo ibibazo biri cyane cyangwa se ibibazo birebire bitigeze bitekerezwa na mbere. Kubera iki? Kubera ko nimba Iran imenye ko Leta Zunze za Amerika ifite ikoranabuhanga mu gihugu cya Iran bitanga amakuru yo muri Iran nayo irakora ku buryo ibona amakuru aturutse ku mwanzi wayo. Muri make be kwinjirirwa no kwinjirirwa, wese yinjiriye mugenzi we. Icyo bivuze nuko urugamba ruba ruvuye mu buryo bw'ifatika rugiye mu buryo bw'ikoranabuhanga
mu buryo bwo kugenzura ndetse mu buryo bwo gukurikirana buri kantu kose bishobora kongera gutera ikibazo. Yitwa Donald J. Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijambo yavuze mu musangiro n'umwami w'Ubwongereza Charles, yavuze byinshi ndetse anagaragaza yuko yishimiye cyane uruzinduko rwa Charles yagiriye mu gihugu cy'Ubwongereza. Ikindi kandi Donald Trump anagaragaza yuko igihugu cye kiri mu ntambara na Iran, ariko Charles ari umwe mu bantu bashyigikiye cyane iyi ntambara. Benshi bahise bahindukirana Donald Trump bavuga ko amagambo yatangaje atari ukuri, kuko Ubwongereza bwagaragaje ko budashishikajwe n'iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo gukora muri iki gihugu cya Iran, ahubwo babaye mu bantu bamagana iby'iyi ntambara bakagaragaza neza ko batayishyigikiye. Kumva amagambo ya Donald Trump, ibyo yatangaje ndetse n'icyo bivuze ku mwami w'Ubwongereza, ati iki ni icyubahiro gikomeye kandi twakiriye umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla w'Ubwongereza muri inzu White House, ahantu hadasanzwe cyane n'ibisanzwe. Kandi ndashaka kandi imbere yuko dutagira neza, ndashaka gushimira Charles kubw'ijambo ryiza cyane yavuze uyu munsi muri kongere, yatumye abademokrate bahagarara. Sinigeze mbibona mbere, sinashoboraga kubyihanganira, nabibonye rwose, nta muntu wabyemeraga ko bizabaho. Bamukunze cyane kurusha uko bigeze bakunda umurepublikani cyangwa se umudemokrate wari we wese. Rero ndagira ngo mbashimire kandi mbashimire cyane. Ntabwo ari ikintu cyoroshye gukora, aho ni ahantu hagoye. Ni amahirwe nyayo kuba muri ahangaha muri uruzinduko rw'amateka rwa leta. Mu mpeshyi ishize na Melania twashimishijwe no gusura ubwami bwanyu mu ngoro ya Windsor, inyubako nziza cyane kandi ndende ku buryo isa nkaho itigeze irangira. Narebye hasi nk'uwahoze ari umucuruzi w'imitungo itimukanwa, kandi byarakomeje burundu. Ndatekereza nti umutungura, kandi yubatswe n'umugabo witwaga William the Conqueror mu mwaka w'1170. Nabajije umwami ndamubwira nti ese William the Conqueror yari umuntu mwiza? Yaravuze ati nkunda kubishidikanyaho, simbizi. Iyo bakwise William the Conqueror muri rusange ntabwo uba uri umuntu mwiza cyane, ariko agomba kuba yari ikintu, kuko naho byari bimeze nk'uko nigeze mbona ikintu nka kiriya. Ariko iri joro natwe turimo gukora ikintu kidasanzwe cyane. Twitegura kwizihiza isabukuru y'imyaka 50 tubonye ubwigenge, igihe gikomeye cyane mu gihugu cyacu, igihe gikomeye cyane. Kandi nibisanzwe ko abanyamerika batangira iki gikorwa cyo kwibuka bashimira umubano udasanzwe dufitanye n'igihugu. Thomas Jefferson ubwe yise igihugu cyacu cy'umubyeyi. Yakundaga kugenda avuga ko ari cyo gihugu cyacu cyatubyaye. Mbega ukuntu ari byiza kuba mu mijyi yo mu Bwongereza no mu misozi ya Ecosse, kuba mu misozi ya Welsh no mu midugudu yo muri Irlande, abantu badasanzwe mu mateka bambutse inyanja Atlantique nini kugira ngo bature kandi batunganye uyu mugabane mu izina ry'Imana, umwami ndetse n'igihugu. Ni byiza rero cyane. Bayise Ubwongereza bushya, kandi ibyo bivuze mu buryo burambuye. Abanyamerika ba mbere bibonaga nk'abantu bigenga, bajyanye imbere n'uburenganzira bw'ibanze n'uburenganzira bwa kera bw'Abanglo-Saxon muri iyi si nshya kandi nziza. Mu maso y'abashinze Amerika, intambara yacu yo kwigenga ntiyarwanywe kugira ngo bange uyu murage, ahubwo yarwanywe kugira ngo bawugarure kandi bawutunganye. Nk'uko uwashinze umuryango George Mason yanditse, nta kindi twemera uretse ubwisanzure n'uburenganzira bw'Abongereza. Mu rugero rumwe n'urwo twari dukomeje mu bavandimwe bacu igihe twari mu Bwongereza bwa nyabwo. Itangazo ry'ubwigenge ryari igitangaza mu bihe byashize, cyateje impindukamatwara ikomeye mu buyobozi bwite n'ubwisanzure bwa muntu. Ariko nubwo umubano wa politike hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza washeshwe burundu, batekereje ku ya 4 Nyakanga 1976 ko umuco wo kwibuka ndetse n'ibaranga bikomeye byagaragaye ko bitazacika mu makimbirane ayo ariyo yose, bikora bikaba ubucuti butandukanye n'ubundi bwose ku isi.
ubucuti bwihariye cyane kandi butangaje. Abahanga mu by'amateka bavuze ko kugeza uyu munsi uturere dutandukanye twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika turacyavuga ku miterere y'ingeso n'imigenzo y'imiryango y'Abongereza yabanje gutura hano mu binyejana byinshi bishize. Amazina y'igice cya kabiri cy'ibihugu bya mbere cy'Amerika yerekeza ku bagize umuryango w'ubwami bw'Abongereza nk'uko bimeze ku mijyi y'Amerika kuva kuri Charleston kugeza ku Annapolis, Charleston kugeza Albany, ndetse n'aho nakuriye nkunda cyane Queens, New York. Ninde wari kwitekereza ibyo? Ariko kure cyane y'amazina n'amahame hari ikintu kidasanzwe kandi gikomeye cyahoraga gihuza twembi, abantu bafite umutima w'icyubahiro n'ubugingo bw'intwari. Ubutwari nk'ubwo bwahamagaje ubwami buto bw'ikirwa ngo butegeke inyanja ndwi kandi bubategeke. Nibwo bwabikoze, bwatumye abana bo mu bihugu 13 by'Amerika basura umupaka munini mu gace gateye ubwoba cyane, maze batura aho hantu ikitwaga uburengerazuba bw'ishyamba. Abagabo bashinze ibendera rya Amerika ku kwezi bagiyeyo barafite inyota imwe yo kwinezeza no kugera ku ntego nk'iyo bazamuye ubwato bwa Union Jack hejuru ya Atlantika, maze batangira gutwara umusaraba wa St George hirya no hino ku isi. Abasirikare b'Abanyamerika bambutse Atlantique kugira ngo barokorwe mu 1944 bakozwe ku mutima n'ubuhanga bwo gukiranuka bwatumye ingabo z'Abongereza zijya mu gihugu gitagatifu mu myaka igihumbi ishize. Isi yose yazamuwe n'iyi mico yihariye dusangiye. Ubu rero ubutwari budasubirwaho, ubutwari budasubirwaho rwose, mu by'ukuri nta gutsindwa. Kandi tuvuze kuri izo, Rory Mellor ari hehe? Ashobora guhaguruka. Rory, uzabigenza utyo nawe? Ubwami butwari budatsindwa. Ubwo bwari bwiza cyane. Icyubahiro. Sinzi niba ibyo bibafasha kuvuga ukuntu ari byiza cyane mu ijambo. Nagombaga guhagarika ijambo ryanjye kuko nareze umugabo atsinda irushanwa. Iryo ryari irushanwa rikomeye. Ndagushimiye cyane. Noneho reka ngaruke ku ijambo ryanjye rero. Ariko byari ubutwari budashira, uburyo butagira iherezo bw'imigambi, ubuhanga n'ubushake kuva ku myobo y'intambara ya mbere y'isi yose kugeza ku nkombe za Normandy, kuva ku misozi ya Korea kugeza ku mucanga ushyushye wa Afurika y'Amajyaruguru n'Uburasirazuba bwo hagati. Kandi turimo gukora akazi gakomeye mu Burasirazuba bwo hagati ubu ngubu nk'uko mubizi, kandi turimo gukora neza cyane. Twatsinze mu buryo bwa gisirikare uwo duhanganye nawe ariwe Iran, kandi ntituzigera twemera uwo duhanganye nawe ko yatsinda. Shahira arayemeranya nanjye ibi ngibi kandi arabyemera kundusha. Ntituzigera twemera uwo duhanganye kugira intwaro za kirimbuzi, arabizi nawe, kandi ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ibihugu byacu byahagaze hamwe birwanya kandi bitsinda imbaraga za gikomuniste, ubufashiste n'igitugu. Twese hamwe twaguriye ubumenyi bw'abantu kandi duhora twihatira gukora iyi si itekanye, iteye imbere kurushaho, ubutabera burushijeho kandi n'ubwisanzure haba iwacu, ndetse n'ubucuti bw'agaciro mu bantu uhoraho, ndetse n'inkuru y'ukuri y'ubutwari n'ubuhanga bidasanzwe, ubuhanga bwinshi, ubuhanga butangaje. Amateka nta mbaraga zikomeye azwi kurusha uruvange rw'igihugu cy'Abanyamerika n'ishema ry'Abongereza. Ingoma y'Ubwongereza yatangiriye hano muri Amerika, ntabwo yigeze irangira. Abahungu n'abakobwa b'ibirwa by'Ubwongereza bakomeje gushinga ibihugu byinshi kandi bakwirakwiza umuco kurusha ikindi gihugu cyose mbere. Bubatse isi ivuga Icyongereza, izuba riratengerana rirahitegereza. Bwana Donald Trump ashimira umwami Shah ko yasohoye kino gihugu mu gihe bagiye kwibuka cyangwa se bari kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bwabo imyaka 250. Songa ijambo ryo nk'uko mwabyumvishe, Donald Trump akomeje cyane ko ibyo yakoze mu myaka ya kera n'ubwo bari kubikora muri Burasirazuba hagati, bari gukocora Iran, kandi ko ngo Iran batazigiye bayiha gahenge. Nta gutsinda kwa Iran byo kugira intwaro za kirimbuzi kwa Iran ni inkuru y'ahandi ntabwo zigira bikunda. Hari indi nkuru iri kuvugwa ngo niyo guhombya Iran binyuze mu gufata ibihano bishyashya kuri Iran. Ibyo bihano bishya birimo ibihano by'ubucuruzi, aho ngo amato yo muri Iran
agomba guhagarikwa, kandi umusaruro w'amafaranga aturuka muri aya mato ntugere ku banya Iran, ntugere ku bategetsi ba Iran, kandi usibye no ku bategetsi ba Iran, umusaruro ntunagere rwose kuri Mojtaba Khamenei. Amafaranga ya Mojtaba Khamenei basa naho bashaka kuyafatira, ndavuga abanyamerika, ngo Amerika ariyo igenzura byose muri Asia bwa hagati. Ibyo bihano byongeye kuvugwa mu gihe Iran bari baritangaje, ndavuga abanyamerika batangaje ko hari ubundi bwato bwabo bw'abanya Iran Amerika yarimo kureba icunga neza ngo babufate mpiri bwo gukomeza ibikorwa by'ubucuruzi, bahagarika ibyo bikorwa bishobora kuzanira inyungu igihugu cya Iran. Inyamanza bw'ifunditi, uribunduguje, uri muto, uguruka vuba vuba, ariko ntiwubahwa nkuko nubahwa mu mahanga cyangwa mu bahinzi. Ifunditi nibyo, sinubahwa nkawe kuko ufite amabara meza, ariko nanjye iyo bigeze mu gutora imiceri nyitora mpereye iruhande, bankunde cyangwa se banyange, oringate, ndacyari ifundi, sinzigera mba inyamanza, ntabwo nshaka kuba inyamanza. N'amagambo Iran ibwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aricyo wumvishemo. Si icyangaha, uri inshuti nziza ubana natwe buri munsi, ugubwe neza, amahoro. Shalom.